Abantu kade benembuzo eminingi ukufisa ukwazi ukuthi uDumakahle iPhathas yona ithini ukuphefumula kwayo since kudlule umculi iculu kaMaskandi, uSicebi, iNkosi yamaGcokama, Dlamini laphana eMsinga emachunini. Bebefuna ukwazi abantu bebuza kuma-comment bebhale emagroupini elokhu nje ethule nje uDumakahle esadla amathambo engqondo. Izolo bese ekhipha nje iposti-ke emangaza abantu abaningi-ke ade bengalindeleka abanye, kodwa abaningi bayakwazi ukuthi abaculi bayakwenza lokho. uDumakahle ukhipha ipost ethi angiyena impela lowo muntu othanda abantu bazi ngempilo yakhe epersonal, kepha ngiyathanda abantu bazi ukuthi sinale nsizwa kaDlamini besinobudlelwane obuhle kakhulu, yize besingakuvezi lokho ebantwini, senzela ukungamushi umdlalo wethu. Ingakho ngibuhlungu kanjena uhambe umngani wami ebesiqeqeshana naye ngengoma-ke. Siyazi ukuthi yena ey'ngomeni nakuma-album bezithi ukuzwana amandla, beqhwithana ngamalunda-ke njengoba nibonana lapha-ke ku-WhatsApp kade bexoxa-ke behleka-ke bebe namahlaya-ke emdlalweni wabo ukuthi bengcokisana-ke ngengoma-ke bevikisane. Yona-ke into abantu ade bengayazi le, yinto futhi yenza-ke abaculi abaningi and abanye uma kungavela ukuthi kuyadlaliswana bayazi ukuthi yena umdlalo wabo ungaphenduka ungasabi mnandi, ngeke besayenza imali, kanti bayenza imali abaculi abaningi ngayo-ke lento yokuthi-ke ngcokisane. Bese bekhomenta-ke abantu-ke ababone lawo makhomenti lawo njengomahostela music ukuthi interesting for ezobuciko mide uthi ulimele mkhaya wami. uMehlenkomo TV uthi Nxese Maphathe efika akwamukeleki inkunzi. umzibazisi Sokalabo Ndamase uthini clean game nothing personal. uSikhothane uthini qina ndoda-ke. uSabelo Zandla Ezinhle music uthi Nxese bhuti omdala kubo silimele endimeni. u-Anam Dos Santos uthi awu madoda, imillion is not a target. Classic music yenye yengxoxo-ke bezilaphana yeshere uDumakahle-ke zikhona ku-Facebook kwakho. u-SK Bhelelihle uthini mina ngiyazi ukuthi uMaskandi asikho isitho somunye, kudlala ingoma-ke kuphela-ke. Kuyaziwa ukuthi abaculi abafana noKhuzani noMthandeni inzondo yeqiniso ayikho, kodwa ngenxa yokuthi suke sibanjwe ngegame sibanjwe ngomqondo vele siyaluthwa-ke leyo nto leyo. Siyazi futhi ukuthi uMtshengiseni-ke nobani-ke naye-ke uMgqumeni wakungekho futhi ubutha obukhona kubona, kodwa thina sakasala sinengcabha namanje kusanamazondo akhona, kanti abantu kwakuyigame. uBabuthokozani Laka noBabheka Umuzi Luthuli nakhona kwakudlaliswa nje igame kuphela. Thina-ke sithola sesisenkingeni ukuthi-ke sizonda abaculi ngempela singazi bazondelana, kanti kubona umsebenzi lo. I-beef iyona yenza ukuthi umculo ube mnandi, abantu bayakuthanda lokho kubanga lokho okusuke-ke kwenzeka ngaleso sikhathi leso-ke. So asaqhubeka-ke amalungiselelo ukuthi yena insizwa-ke yakaDlamini uSicebi ilungiseka indaba yokuthi uzofihleka usuku ngathi belakaphumi, ngingazi-ke noma seliphumile ngesikhathi kuphuma le video, kodwa iy'lokotho nokuthi kukhaliswana nomndeni lokhu zifikile zivelile ko-TV ko-radio kuzona zonke nje iy'ndawo. Abalandeli bakweminye iminxa ko-gospel ko-piano bayavela-ke nakwamanye ama-province abhizi-ke aveza-ke ukungenami ngento eyehlele-ke uSicebi-ke umfowabo kaDlamini. Sibuhlungu sonke-ke ngokwenzakalile-ke. Asazi ukuthi yena iy'nhlelo-ke zizohamba kanjani, kodwa okwamanje-ke besazobheka le ndaba-ke eyakhe uDumakahle iPhathas Maphathe efika ukuthi yena-ke kahle kahle nabe noSicebi abukho ubuthi akade bukhona nje, ukuyigame-ke kaMaskandi-ke injalo-ke indaba. So ibeka lapho-ke ividiyo-ke, sizobuya-ke nomunye kumsebenzi-ke khona la kule channel. Nisale kahle.